अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ नि के गर्ने भनेदेखि मत्स्य मुद्रा माछाको काँडा जस्तो चाहिँ बनाइयो। अनि शङ्ख मुद्रा हेरी यस्तो चाहिँ शङ्ख जस्तो बनाएर नमस्कार गरे। अब एउटा पात भैँमा यसो राख्यो यसो केको पात हो त्यसै भैँमा राख्ने। अनि त्यसमा चन्दन नक्षत्र पनि राख्ने। हजुरलाई हेर्नु चन्दन नक्षत्र राख्ने। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम एउटा कोही पनि राख्ने। सूर्यको पूजा गर्नु। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। अब हेर्नु अहिले बनाएको चाहिँ छ नि अर्घ यसरी माथिबाट छोडिदिनु। ओ त्यही माथि है त्यो पैसा। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। थोरै यसो छोड्ने गरेर है थोरै। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते हे सूर्य सहस्राशि तेजराशि जगत्पति अनुकम्पायं भक्त्या गृणार्घ दिवाकर। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। अब त्यो तयारी भयो। आज 19 तारिक पञ्चमी तिथि सप्तमी तिथि शुभ जो राम्रो छ। एकदम राम्रो छ नि। राम्रो छ। अब अहिले देवको अगाडि हजुर देवको अगाडि गर्नुहोस्। अनि अर्घम त्यो कचौराको चाहिँ दही बनाउनु। फेरि अर्घम त्यो चाहिँ चढाइदिनु। अर्घम आत्मनियम भनेको चाहिँ नि अब फेरि जौ चढाइदिनुहोस् है। त्यो अहिले कपुर थियो नि हामी साथ कपुर हो। त्यो कपुर एउटा रङ पनि गीता कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अब हेरियो त्यहाँ जलले मने तर्पयत प्रधान में तर्पयत पशु में तर्पयत गणा में तर्पयत
गणान्मे वा पितृ सदा। ल अब कुस र फेरि यो चाहिँ पानीभित्र चाहिँ चोबेर हात चाहिँ यसरी चाहिँ भुइँमा चाहिँ यसरी लिएर बस्नुहोस् है। हजुर होइन भुइँमा राखेर सबैजनाले र यसलाई छोडेर यहीँ हुन्छ। हेर त्यहाँ पानी यसरी चाहिँ चोपेर है बाहिर राख्नु हो त्यसरी हो त्यसरी। हरि ओम तसत तसत तस्स। हजुरहरूले पनि विष्णु विष्णु भन्नुहोस् है। हम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमो परमात्मने। ओम नमो भगवते महापुरुष विष्णुराज्ञ प्रभुत्वा मानस सकलशिक्षकार्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रादे वैवसो मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे सत्यतेता द्वापरान्ते कलियुगे कलियुगस्य प्रथमचरणे जन्मोदिते भारतवर्ष भरतखण्डे गंगा देव्या उत्तर कोणे हिमवर्तैक नेपाल देशे नेपाल देश। हाम्रो कुन जिल्ला अरे भयो? झापा जिल्ला ठाउँको नाम कमल गाउँपालिका हाई घर भई हाल उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्य भर्जिनिया राज्य पोटामस नदी आन्द महासागर नदी समीपे मनासस पार्क कृमि स्थित ग्राम्य स्थानिक पुण्यभूमौ अद्य षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थ नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठ मासे ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथौ वृष राशि तिथे श्री सूर्ये मकर राशि तिथे चंद्रमसी वृष राशि तिथे देवगुरौ अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा राशि तेषु षष्ठु एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य। हजुरहरूको गोत्र वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य। अनि हजुरको नाम खेमराज। हजुर हो पुरै नाम। अनि तपाईँको विष्णु खेमराज विष्णु। अनि हजुर पर्मिला द्वारा परिमला पौत्र खेमराज पौत्र। अनि उहाँको विष्णु पौत्र नव अन्नप्राशन निमित्तकाय प्रायश्चित गोदान निमित्तकाय श्री कृष्ण स्मरणाय रामचंद्र भगवान स्मरणाय कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष निवारणाय सकल परिवार सौजन्य आध्यात्मिक कर्तव्य निवारण जन्य सकल प्रतिवाह अपरिवार्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक तथा ज्ञात सकल दोष निवृत्तक सद्य शोध्य शुद्धि पूर्वक कर्माधिकार मीमां सर्व प्रायश्चित्त पत्यानुकल्पितं भूमां इमां गां रुद्र दैवताकं इमां कृष्ण दैवतं गर्ग गोत्रोपन्नस्य गर्भगात्री गौतम विश्वामित्र पराशर्यश्च पंचपर्वराय पंचपर्व शुक्ल यजुर्वेद ध्यायिन माध्यन्धनीय शाखा तद अंतर्गतेन पुष्पराज शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रदादे। कुशको टुक्रो एउटा त्यहाँ छ होला कुशको टुक्रो। अनि अब एउटा कोइन पैसा यसो भएन राख्नु त्यहाँ चन्दन नसेर फुलपातीले एरिया फुलपातीले पूजा गर्नुहोस्। अब पहिला एकछिन है त्यो गाईलाई चाहिँ यसो त्यहाँ चाहिँ यसो पूजा गर्नुहोस् त त्यो पैसा ओम गावो में अगत सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदय सन्तु गवां मध्ये वसाम्यं कपिले सर्वदेवानां पूजयामि च रोहिणी तीर्थदेव मयि तस्मात् शान्ति प्रयच्छमे। अब त्यो चाहिँ
उसलाई चाहिँ चन्द्र नक्षत्र फुलपातीले चाहिँ पूजा गर्दै जस्तो त्यो भैमा राखे हो त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्नुहोस् त। ओम श्री कृष्ण परमस्तु ओम श्री कृष्ण परमस्तु स्वस्ति 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 कोदात कोदात कामादात कामोदात दाता काम प्रतिगृहता कामै दत्ते। अब यसो डोर्याए जस्तो गरेर चाहिँ मलाई यहाँ पास गर्नुहोस् त। शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदि यतु यतस्वामी हसे ततो नो अभयं पुरुषो वैन्न पशुभ्य ओम सुशान्ति भवतु सुशान्ति भवतु सुशान्तिर्भवतु। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं सर्व दुख विनाशानं दीपज्योति नमस्तुते नमस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनाम्नि पुरुषासु शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एउटा कोइन पैसा र एउटा फलफुल केही भइदिनु कलशमा हेरी यहाँ चाहिँ पूजा गर्नु। हजुर हेर यहाँ चाहिँ ओम श्री भरु कलशाय नमः। चन्दन अक्षता फुलपातीले पूजा गरिदिएको छदा पहिलो पाद्यम अर्घम आचमनिम पुनरात्मनिम शुद्धोदकम समर्पयामि गन्धाक्षत समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। या गच्छन् या तिष्ठान् म पूजां गृहाण तावत्तं स्वस्तिरो भव चतुर सागरा सप्तदीपा वसुन्धरा पृथ्वीमा रहेका ठुला ठुला दीपहरू पनि यही हुनुहुन्छ भनेर पूजा गरिएको छ र पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण तीर्थव्रत आदि देवी देवताहरू पनि यही हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पूजा गरिदिएको बेला अब फुल लिएर नमस्कार गर्नु सबैजनाले। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोषि तदा कुम्भो विदितो विष्णुना स्वयं सत्त्वय सर्वभूतानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुत्वं च प्रजापति आदित्यं वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपितृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेपि यत काम फलप्रदातोत्कामात् मेमं यज्ञ कर्तुमे जलोद्भव सान्निध्यं कुरुदेवेश प्रसन्नो भव सर्वदा। यहाँ पञ्चामृतम अब शुद्ध जल चढाइदिनु। शुद्ध जल समर्पयामि। अब दुर्वम समर्पयामि। दुर्गो चढाइदिनु सेवा गणेशलाई दुर्वम समर्पयामि। नाभ्यन्तरिभ्यम समर्पयामि। एउटा नैवेद्य चढाइदिनु सेवा पुंगी फलम पुंगी फलम समर्पयामि। एउटा सुपारी भए सुपारी चढाइदिनु सेवा पुंगी फलम समर्पयामि। यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। यज्ञ पवित्रम भनेको चाहिँ जनै मातो मजासी गर्मधम्मा। ओम रिद्धि सिद्धि सहित सिद्धनाधिपतये नमः। अब अहिले त कुलदेवताको चाहिँ कहाँ राखिया छ फोटोले कुलदेवताको पहिलो बाँधेको अद्य पूर्व संकल्प सिद्धि रस्तो अस्मद पुत्र। सानो बाबुको नाम के है? श्रीविक नूतन बाबु बाबुको चाहिँ नवप्रधान निमित्तकाय अद्यः वशिष्ठ गोत्रोपन्नस्य खेमराज एवं विष्णु परिमला अस्मद पौत्र पौत्र नव अन्नप्राशन निमित्तकाय श्री तपाईँको कुलदेवताको नाम चाहिँ के हो? वशिष्ठ ऋषि नै मस्ट बराई हो। वशिष्ठ ऋषि एवं मस्ट बराही कुलदेवता स्मरणाय मम संप्रदादे हरिओ तस्स कुलदेवता जो नमो। राख्नुहोस् र पछि चाहिँ कुलदेवताको
अब लिएर चाहिँ नि एउटा सङ्कल्प गर्नु पर्यो यो सबै चाहिँ उसलाई छेक्दिने गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ हजुर नुहाइदिनु ठिकै छ अब चाहिँ अब एउटा सङ्कल्प गर्नु त यसो चाहिँ नि पानी समाउनु हरिओम पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु वशिष्ठ गोत्रोपन्नस्य खेमराज विष्णुमाय परिमला एवं प्रपौत्र पौत्र नव नूतन शर्माः नव पुतला देवी सहित सपरिवार सहित नव अन्न अस्मद् प्रपौत्र पौत्र नूतन शर्मास्य नव अन्न प्राशन निमित्त विभिन्न 84 व्यञ्जन अब खुवाउनको लागि महम करिष्यामहे हरिओम तत्सत् भनेर यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ पहिला यहाँ उठेरै गर्नुपर्छ होला यानी कानी सपा पानी जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमः ओम राधा कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः वशिष्ठ गोत्र कुलदेवताय नमः अब गङ्गा स्नान चाहिँ कोशीको पनि नाम सम्बन्धको मम्मी बस गर्नु आउँछ न प्लिज माथिबाट अनि छिटो ए सकेको छोरा देवता I love you, Minachula. Jai Kankai Mai, Jai Kosidham. अब ल एक अलिअलि गरेर आउनु न सबैले ल भयो This one. नव अन्नप्राशन कार्यक्रम निमित्तकाय नयाँ वस्त्र बृहस्पति दैवताकम दादले हरिओ तत्सत् वस्त्र नयाँ वस्त्र धारण निमित्तक बृहस्पति स्मरणाय महम संप्रदादले रातो चाहिँ अक्षता फुल्यो है
हस्ति धनधान्य सुवृद्धिर ऐश्वर्य मस्तु फल मस्तु ओम देवी प्रसन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातुर्गमस्तु फलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी देवी चराचरस्य शरणगतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कस्तो ज्ञानी त नि रोक्नु स्वस्तिस्तुते कुशलमस्तु स्थिरायुरस्तु भोगादिहति धनधान्य सुवृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु ऋतुसेनस्तु सन्तानसहितं जयन्ती कपाली दुर्गासेना शिवाधारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम वासुदेवाय Pasti bahasa dia kita lah. अब यो समाजलाई यो ढाक दुख्छ यसको यसरी कुरा हुँदैन अब यही त यही त मम्मीले हेलिदियो त सीता छ त्यो को चाहिँ लगाइदिनु त दूध र दही अलिअलि छुट्टा छुट्टै चटाइदिनु अनि म चटाइदिनु Muntung ngerti kan sih muntung jauh ya semua muntung di berapa poso itu orang itu. Muntung ada di अब चाहिँ यो टिका लाग भ्यान सक्नु ए माला यो त छ नि त सिग्री पनि I'm sorry. हल्का मान्दै काम गरेर पठाइयो होला अलिकति बाटै अडिदैन हाँस्दै जा यहाँ दिदीलाई हेर्न
बाबा यता फोटो खिचेको मात्र टोपी खोलेर होला छुट्टी हो कि क्या मम्मी ल के भयो त ए यहाँ बाँधेको रहेछ नि त हजुर लगाइदिनु लगाइदिउँ अनि बाला लगाइदिनुहोस् हेर्नु के छ दिदीले चाचा लगाऊ अब यहाँ चाचा लगाऊ सुन्दै लगाइदिनु पछाडि हुँदैन नि त अगाडि हुन्छ नि त सिक्री त यो कसरी बनाउने आई लभ यु फोटो खिच्दिनु अब गइसक्यो होला अब मामु लभ यु मामु लभ यु मेरो छोरा क्यामेरामा हेर्दा थोडा गर्मी भयो एउटा फोटो खिच्दिने नि सक्यो ठिक देऊ न पापालाई एकचोटि सानो बाबुलाई मेरो नाइटी राजालाई
के बाबा भोग लाग्छ क्या यसलाई त के खाने निन्द्रा पनि लाग्यो भोक पनि लाग्यो के खाने त बस तिनटा बस अब बुबु खान जानुपर्छ है छोरा हेर्दैछ त यता हेर्दैछ न के बनाएर भिडियोमा बेट्दै आउला कति बाँकी रहेछौ तिमी है तिमीलाई सबैले बाँकी नानी भन्छन् तिम्रो बाबाको नाम के हो नि Congratulations. Thank you so much. These are my friends from Sunrise too. Come here. Good. You girl, one more, okay? You hurry up. Bless you. You hurry up, girl. Wow, no. No. The moment you turn around, it's fine. The moment the baby goes like that, it's fine. You need the baby as well. She knows her. She's the one baby. Don't. Yeah. Oh my god. Nancy, you're so funny. Yes. Oh my god. No more. Nancy, what about you? You see? My husband said no more. No more. It's expensive. I know. It's expensive. What do you think if I have a baby like this? Whose baby is that? Did you any
सक्यो नि त अब पढेको म त अझ अनि कहिले जुलाई 40 जुलाईदेखि त काम सुरु गर्छु यो जुन महिना भरि पुरै Lại bên đi. Lại bên đi. Thank you so much. Guys, let's take a picture. Come on. Karna, you don't wanna eat? Eat good or take a picture first. Come on, let's take a picture first. You sit it? Oh, okay then. Yeah.
Honey,
Baby